Sis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa ikaze nshuti n'abakunzi biganiro cyo kuri Sis Hope Ministry TV, turabaramukije amaro y'Imana kandi twongeye kubaha ikaze. Uyu munsi rero tugarutse muri cya kiganiro cyo guhimbaza no gutazira Imana. Muti none muje gute? Twaje kunyene mubona tumeze kandi tumeze neza, kandi twaje neza, twashitse neza, twadukore neza, kandi byose bikazogenda neza. Inezi kabiri kumwe natwe, umwami w'ibyiza akagama tuganze Jehova byose nitsatsa nuko ni nari mukiza agiye gutupokira byose bimeze neza. Nuko rimba ariko dutangura mu nyemene mbanze ndabakiri mwe ko muje kudukurikira ariko kandi nje nakira no garuka twagendanye no munsi kugira ngo utebe umunezero cyo guhimbaza no gutazira tutarika ibiganza kugira ngo turamukanye. Shalom shalom shalom. Nuko rero reka ndekurevora kugira ngo dukorane n'umwanya kugira ngo Ben atuyobore. Ubona yaje yiteguye na Mutoni Angel Diena nizo sigananje ndakitsi ndakatse hajya ndoba ikaze kugira ngo muce bwandanye kugira ngo mubananye guteramisha abaje kudukurikirana.
ukirichukuka ukirichukuka mwami ukirichukuka ukirichukuka mwami Waweza tuma
maji na moto litapita kwenye uvuli wa mauti. Nina wewe, sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu. Sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tu maneno na uzima, nibadilishe yote. Hata usiyafanye
Unaweza kiranye tumenuka udusabda sanza banekimeza nikimunuka mukizanikaho mukita atakwite vota mango bigende neza twadushimiye ngo badukurikiranye dushimira no kwaruka tuza gusubira duhure mukinira bizo kurikira ariko tutarika ibiganza tuvuga ngo bye bye. Ciao ciao. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.